e ba ntwa mesong ye mengwe le ye mengwe ka Seshego ho hwetša metsi. Badudi ba gapeletša go ema methalading ka phakeng ya gausinyana go leka go hwetša metsi. Ba re bothata bja hlokego ya metsi bo na le dikgwedi bo tšwela pele. Badudi go tšwa ka Seshego zone 1 le karolo ya go ipata le lepatlelo ba re ga ba sa tseba gore ba itheng ka bothata bjong. Re lla ka metsi metlhaye mara re felletša ile gore taba gona ke ya 2 minutes metsi a go. So mo ile gore nka ga re sokotša ke di-toilets na le di-toilets tša ka ntlong re na le bana ba banyane ka mo ntlong gore re sokola ka metsi at all. Badudi ba re masepala go sana taba le bona. Masepala a zanga wa dira any changes ka taba ya metsi since re bolela le bona ka strike sela sa rena sa mathomo re sa sokola metsi ga njalo. Ge le masepala o re company ya go šetšana le tša metsi ya Lepelle Northern Water ke yone e swanetšeng go tšea maikarabelo. Lepelle Northern Water ba itemogetše bothata kwa pump station 2 mo ile gore ka morago ge ba lokiša ba ile ba itemogela gape bothata bja pump station 3 kwa pump station 3 kwa site a Thokgane mo ile gore e amile gampe ka bo ya metsi go ya di-area tša go swana le city le gona kwa bo Seshego. Bolaodi bja Lepelle Northern Water bo re go senya ga mathala a mohlagatse ka letamo la Olifansport go dira gore ba palele ko go pompa metsi. Ba re ba gare ba boledišana le Eskom go lokišana le mathata ao. Ka ge bothata ba metsi bo tšwela pele ka mo Seshego, badudi ga bana kgetho fela ba swanetše go tla mo phakeng mesong ye mengwe le ye mengwe go tlo go hwetša metsi. Ke Mahlatse Phaladi wa ditaba tša SABC Seshego.